ken nagrayo taimnas ngem ti nakaatiwa adun ti nakaudya isungaing karigatak tapno makagatangak rinugyak ti nagurnong ti igatang kot cellphone tapno lakan kanayon mait-text ko to'y lailo imbes sa pagmerienda ipisukot alkansyak pudno ngaing karigatak tauray la nagkaulserak idin nakaurno nga dagos agim matanga cellphone rugak ngem pinagan anusak naruay apuy puyak ti katetex nga inobrak barbareng lakunak no syaktot adaan gasak basit nga allowance ko nga ikited ni inang ko luguti iyon unak ta isot pakaragsaka maas asyan payen ni amang ko kanyak adukan tigastos kon di nakpaila na aklon idin ada panunot ko ahusto ni amang ko nasken ama amwa kon no anyat pangedeng mo gapo ti ayat ko adaras ti reply mo impasalud ko basipayen a balance ko anyan ang nagkasang idin nga inak na amuan ka-textmate mo gayam iingkan sinungbata anyan nga ulpit mo ken panangin sulto day di pasalod ko inang sungbat mo